dan something upai ngakaro upai jalan ke head office msia mawa kadi department yang ini penik ko ya revenue like no naga government grant in it bahwa the budget estimate arusan rule ang joni siklur nya posan la andai apa ia ka actual aruso mem manir contoh yang bro keriti kedustur kayong ikan pecah grupo kerbang man ko kawi nagaman lana kawi department ko kam do ke konsul kayong kamu jo ong getin kejat grupo klan to kejat grupo ye keriti kedustur ko scam kejat grupo ne kosa so ko ye keriti kedustur Oklan ko penting le ya gajat ku lamba kariti kedusur ke konsul piong i deman ko kam kenong semua ya kariti kedusur piong i kagam de hakani ko kuat na wong lada kariti kedusur piong i biar ba gajat ku piong i yang ko hakajima Dang lagi di keluar di sini kuredap, yang katu kali di perlok, kiwele di kertas. Sampai uang Jerman yang bromyoi manu doktoret, aku win ke subjek. Jadi orang saksi mungkin bahaya tu, wah kini kecil. Kana yang kini ke perlu wong di pun sen wan ke sini kwa aku le research yang keriti kedusur yang kejat group yang ini andai pun lagi group yang ini kum tip yang keriti kedusur yang untip kiu pencia lena watnya hale untip pencia iki yang kata nolim yang tenre ko natre yang keriti kedusur yang Kalau arti kaman bertemu dengan ko bikentin ko ang melung. Jin start niwat saudong perthai. Jin syai kari ngimtip Iya bui yang kita culture ne kita kariti kustor yang kiwi re yuma upai oju odor melin i ya kayong i Karena kamu dah kini kepuan nasna, kamu konsul buruk kuwi, lembah kini ke project estimate, arpusan arpenru, kermeni, aku jin yakmat yang kini estimate committee, lembah yang in charge, daw uyo, wa daw cipun ki item, nebenta bukunku, yang keriti kedustur kiyong Ya ketika art and culture kayong wa ibu yu wa daw competition you pair go pair hey to wakat gam kaput hey to wakat chat karwai kakam kachat karwai tenre dan kaput ketem tenre kayong ne ba kani man ko gawi ne ko pene open sa open ku ya kariti kedustur kayong ko bangklan yang kejat group yang ini dan ko pentimit yang kejat group yang ini saka berkai enjoy semua now berpahet ya department concern kamjo yang executive committee worok kuwi ladap kok kuwi wa imu hapo kini kisansnan tauni iskur bu ya kata kecil hikai nei benda iput item tenre beichat ikmen tenre leba yui kamu ni pe ini tuan semua cherry blossom festival Baik keluar tangkat tu Desember
Yung ni senang meredap. Yo kawi ke festival. Hai dai ai konvensi kionga. Wangi ke pri festa. Yo hai tu kuat berkat ko yang. Wo yele mo benda. Ya kinong put kinong tem kiongi. Wo em ki hai tu. Dan yo cimbenta hai tu. Kam cimbenta wo bungku ya kaput ke tem tenrei kiongi. Kadang kamte mak keteno. Wo ukremen skema. Lembaga yang yakmat yang komiti, kenik eksekutif komiti bukat le, uyo, wakariji kerusur yang ini, uku wa kadang lain cakmat. Ejo ikuan, kariji kerusur yang ini, menek usak ko, lada emi, kekaikur kekaijat kawatikna, kawapaka, kawatip lembaga, kekonsol, dan kawatip lembaga ai. Akan ikuan. Wa ubanjur ya ke executive committee kanjok ya ke council usiawai tipit kerai dan kerai tipit ya kinong yelangkur dan tipit ya ki hekur wejo kur tipit le ya kedor bakur neba lembah kedor bakur tanggi ciku i penskem bende pensa pengkran ya kata kejulong cuman kerpang teori. Congkno bang brom, ayo to waga forest department lembah kani ke budget. Kaptu kani kuda kedau ini, ayo to wagi bridge, ayo to wagi bridge. Intip na hida, kakam kani ku budget. Kuda to ini Mogundur by bridge, Snapur by bridge, Dapti by bridge. Aka actual, yung senang araja rapune arposu, dapoi kamu cipawat kendai penru hajar sanpa. Ke estimate budget arposu arposan. Sebuah kakilan sampah hajar. Andre mana koi hak ini ke budget estimate. Yang muslim artusan arkonru. Masih saya melihat sebuah sampah hajar. Andre untuk open here. Ya ke revenue yang council ngasnya mango kubaklah aduk kate. So kenal kamu Penggemur le. Wa kajimut UMKP office, kajimut UMKP bridge, untuk wara, dukat wo penyo iya ke fund, lene wo penik iya ke revenue, andre kuwi hakkan mo ile, wo kontroli, wo check yang illegal, yang bru kucing kabu, lene bru, yo kai bean, yang kimar. Kamu moyong idem buat kita di Maret dan di mineral. Kalau kita hari ini buat penjualan yang kecil, wah, lalu tu AY sedikit semen. Mungkin buat emom provision buat yang lain, buat AY jadi semen. Dua clarity dengan appointment dan dengan clarity dengan council. What will find dan UA yang ke TV. Lene UA yang confirm yang file slip. Ca Hebrew. Yo persyak ia ke ai. Dah haluar kali ngalamak siap. Ladaman ke kami. Penkenu punya. Wajisin ke sini nombor lahir por dan kena dan lahir por. Siapa wih pulau. Ugre apa ke council. Jawan pat mana ikut siapa. Mana kali dengan wani om nombor kendor. Pikir itu nombor kendor om apa webret. Ekor dan lahir harus muyong. Andre adin kartu kan Islam. Siapa kau ia kini kebentar. Dan kena itu dekat state government. The A lo tang dekat share.
kewakilan jaga konsul piawi. Lada dia hanya di grupam. Pensa boy what second ke department. Saka forest department tau chat ni tu UM. Lada man kampe ian iwo kia ya konsul. Leni sikmat. Neha kadito man ko wi. Na kamat ko yedo penik itu revenue nebata ke konsul piawi. Enjoy kuan sebelum lambung wa ale cimenda hito wa rukam register lele rukam jele ikan holding certificate lele ikata hari kamu dia beli enden siapa tu wa kani leman ko kuwi ni benta Upani, lele wo generate revenue, jaga konsul piawi. Andai, siapa orang, wa buan ni, binong chong piawi, hak yang lagi stem, wo yo jaga landholding certificate, lele jaga patah kali piawi. Oh, kamu wih di member, buang wa kamu uji. Kamu nunggu berkori kinong krek yang ile dalam yuk pulau. Mereka ni happen moi yang berar besar. Upo yang kamu ye bam ibu kit dari kiti. Kamu kiti ban yang kamu ye kebor ku beli lembaga jimbang ku yuk upo. Nak kita kedau. Dewu puram ye staff yang konsul borok. Siapa? Ya kerja citam lah. Siapa? Ia kerja mungkin tidak yang pilih kerja. Lalu officer, staff, staff, rekat CM, goyo ugete, goyo ugete, rakha. Naik berkah sesuai yang kita cakap ini. Hamtam, ia tu bunyo smart. Ia ke landholding certificate, ia ke patah kali yang kita cakap ini. Nak pun kita buat register account, neda ubang puar orang. Dah hijau puar, emulate cik anut, kamu ada beli, kawin member, hanya tu, waktu ni kerja line. Lada i nak register yang kita awak ni, tamat i pun kicingnya ada yang buat. Neda account, bukan i buat ni, open smart i. Register yang dikendau ni. Contoh orang from, itu orang kiau lihat. Kamu orang itu dua lembaga kiau lihat dia penis pun kepuasa, revenue nak berdak konsul piawi. Mereka memang kiau lihat kiau ini hadukan ni, nak kelih konsul. Memang kia tu, kamu tahu ikilat kunci, openku, dan ia kekamai yang gaji, yang tinong piawi. Ye macam, hari ni kipuar tu dep, oyo kipuar rep suruh, kipuar rep kipuar rep cermin. Siapa yang tahu ini di maruri kawan tu, nak kiwi ban state, penem kamji di middle person, penem kamji di group piawi. One take kio suro, one take kio cermin, one take kio hap siam yung ni. Mereka mana kuah ini kilo doa. Cermin tu kate kilo, using tu kate kilo, usuro tu kate kilo. Here doa di mana? Yang pinong rep ni. Yang kau bikin kak kau ne benda kegamai kerji, open biang open dah, yang kayung besar ni kio. Ejing mod negeri kau ya ke konsul nasional company kebentar ko MKM yo ko tho ikilat kerti ko pengku ya ke ki kamai jako yong kinongret piongi neha hakas district piongi dan hakas state piongi daman berapa persen ko kinongret MKM ko concentrate ko pelai mori hari kamret di kamret iyoti. Sesaat kejap, hanya tu
ni buat ada kam kecing cuma dia bentau beri kulit dan dia bentau khanglas ye kontrol ya gani ke kemai kecil ki buru kucing kebu naba kerpa di konsul boleh ya ke wholesale market dia bentau kunku ya ke kamret ke district yo hadok kapai wa wici mengka kejep hai to wa ke kurso hagan kontensi kiyonga eri ke wa kukli man ko ke kawan ke kau kau derap ku sekman andre ke tingyo kiyonga lembah ni ke bajet kata ke plan ko pengku ye ke kam semua ki perthai ha ki bentai ko ke yong ke desek ku andai lekat dia yang menjing kermen walamba ke bajet estimate wada bok terbang kermen dahulu wada ba ki terus kuat kiongi terus kuat kiongi hakikai kita dau bi nebenta woyok kamai ki kon kendro kuluk kiongi lene kinong chong kiongi ki wadok kres ajoy ko pa ale operas sponsor utho ikilat luti kamno penbahau penme yaki kiwa nebenta kunku jaga kam ke perhan neba kem ki ki ko suba nge kunku ya kakam ke perhan jadi por dia section zompno embrom place pun yang di kebuah we emo ke intermen ko scam wa kamu dah ibai bai kamu dah je ibai bai umani kecekri kyoki kermen di lembah ke citom lang kyoki ye bentu benrom upene upensa kawan tu nadu keriti kedustur kekamai ke gaji kata ke yuk kam tu jam ha kata setiap yang ibrok kui senang dekat tu yang ibrok kui jadi kita nak publish pun jawab nak